Ovo je to 5 najbizarnijih stvari koje sam vidio na putovanjima do sada. Bez dileme, konjsko meso na svakom mjestu u Mongoliji, u supermarketima, restoranima. Meso od konja je kao piletina ovdje i apsolutno je ne često, nego više nego često. Bube, žohari, krokodili, razni drugi insekti po Aziji, po Tajlandu. Odete na najnormalniju pijacu, vidite žohare, kako se prodaju, larve, crve, skakavce i sve drugo što obično hvatamo ovdje po ulici. Gaće korištene na prodaju u Japanu, da, korištene gaće. Postoje prodavnice gdje se može kupiti korištene gaće od žene, 7 eura, 9 eura ako su nakon menstruacije, zaista je tako i u Japanu zaista ne smije da se lažno oglašava ništa, tako da ako stvarno pišu da su korištene, jesu i bile su prljave iznutra kad smo ih kupili. Prilika da rentate porodicu, djevojku, brata, mamu, tatu u Japanu, najnormalniji ljudi mogu da iznajme sestru, brata, mamu, tatu za razne stvari, za svadbe, vjenčanja, krštenja, sahrane i mnoge druge momente. I 5 bih rekao Titove ulice na mnogo mjesta po svijetu. Broj Titovih ulica koje smo vidjeli od Kambodže, afričkih zemalja, južnoameričkih zemalja, Kube, ako ne barem 20 Titovih ulica. A da li ima kod nas jedna, sad se iskreno pitam, ali Tito je ostavio puno veći trag nego što mi možda mislimo.